Yes, nongeye kugusuhuza nguha ikaze hano kuri Ibako Media TV. Ikinyamakuru cya mbere kandi urukumbi kumubumbe kikugezaho amakuru ukwiye kumva kandi ukeneye kumenya. Ni hirya no hino mu karere ka Afrika y'Ibiyaga Bigari ku mutekano, politiki na dipolomasi, ibivugwa, ibitangazwa ndetse n'ibikorwa nibyo tuba tukugezaho aho uri hose. Ni mu bice bitandukanye by'igihugu no hanze yacyo, ni mu nguni zose z'isi. Rero bavandimwe, nta yindi mpamba mbasesekaranye uretse amakuru nge ndifagika yinamura. Ikaze rero muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu tariki 30 Gicurasi 2026, amakuru akomeye cyane ari kuvugwa mu burasirazuba bwa Kongo. Munyemerere nze kuba ariyo mperaho. Duhere i Goma turebera hamwe impinduka zikozwe na M23. Hirukanwe umwe mu bayobozi bakomeye cyane hano mu mujyi wa Goma. Ndaje mbabwire uko bigenze. Intego nyamukuru yizi impinduka zikozwe ni igihe ndaje nyibabwiraho 5 kuri 5. Turanyarukira mu mujyi wa Bukavu. Amarira n'amariba mu baturage. Aka kanya impamvu nyamukuru y'amarira y'abaturage barataka kubera ifungwa ry'umupaka w'u Rwanda. Reka nzababwire icyo bita impinduka zabaye ku buzima bwabo nyuma yuko uyu mupaka ufunzwe. Reka tuze tubirebere hamwe. Turanyarukira mu mujyi wa Rubaya turebere hamwe uko situation imeze. Abaturage bamaze iminsi barara Rwantambi bikanga intambara ishobora kuza kwibura cyangwa se guca ibintu muri uyu mujyi wa Rubaya bijyanye n'intambara akomeje kubera mu bice bitandukanye byegereye uyu mujyi. Byaje kuba bigenzurwa na M23. Byageze naho bitewe n'uburemere bw'intambara yabereye mu nkengero za Rubaya muri kilometero nkeya cyane nkahitwa Kanyaru n'ahandi. Abo ku ruhande rwa coalition batangiye gutangaza ko ngo mubo barwanaga nabo ngo harimo ingabo z'u Rwanda. Murabizi ko ntibahwema kubivuga, ariko kandi bakavuga ko ngo hari n'ingabo z'Ubufaransa ngo zagaragaye ku mirongo y'urugamba. Bakavuga bati Ubufaransa bwa Perezida Macron burashinjwa kwitwara nk'indyarya mu mubano wabwo na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bakavuga ngo hari kuvugwa amakuru ko mu y'agaciro ava mu birombe bya Rubaya ari mu bifasha cyane ubukungu bw'igihugu cy'Ubufaransa, ngari nayo mpamvu icyo gihugu cyo mu muryango umwe bw'Uburayi kivugwa kugira uruhare muri intambara iri burasirazuba bwa Kongo. Ndetse hakaba n'amakuru abo ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa kuvuga ko hari abasirikare b'Abafaransa ngo bagaragaye Rubaya, ngo bakavuga ko ngo bari kumwe n'ingabo z'u Rwanda ndetse ngo n'Abanyakenya mu birwano herutse guhuza FARDC na Wazalendo bahanganye na M23. Ndagira ngo mbabwire bijyanye n'uburemere bwo abwiriye ntambara ya Rubaya. Abo ku ruhande rwa coalition bari gutangaza byinshi bitandukanye muri inkuru, ariko ndaje mbabwire ukuri guhari ko amakuru ngiye mfite ahangaha afitiwe gihamya ndetse nuko byifashe nyuma yuko Rubaya imaze iminsi mu by'ukuri inkengero zayo zuberamo imirwano muri axe za Kibabi Centre Kinigi. Aka kanya ndababwira ubutumwa abayobozi ba M23 bari guhereza abaturage. Ikindi tuza kurebera hamwe kubijyanye n'iyi action cyangwa se nuko byifashe kuri situation Rubaya. Ndaza kubabwira mu by'ukuri uburyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri kuvugwa mu mutwaro ukomeye cyane w'iyi Rubaya, intambara ya Koruta, impamvu Amerika iri gushyira imbaraga cyane kuri Rubaya igenzurwa na M23. Impamvu ntinganururo muribaza mutese nuko guverinoma Kinshasa haye Rubaya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ntabwo ariyo mpamvu. Reka nse mubwire impamvu ikomeye cyane itanganururo muri aya makuru 5 kuri 5. Itegeko nshinga rigomba guhindurwa. Tshisek diwe ngo yarabisinye bigomba kuba. Abamushyigikiye ni bangahe, bafite izihe mbaraga? Abatavuga rumwe nawe ni bangahe, bafite izihe mbaraga? Reka tuze turebera hamwe mu buryo buri balanced icyo biza gutanga, dore ko impaka zanga turwane zikomeje hariya Kinshasa. Turaje tubirebera hamwe hatitaye ku kuba abatavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse bakomeye barimo ba Martin Fayulu, ba Moise Katumbi, ba Delice Sanga n'abandi batandukanye. Mu minsi ishize tariki 19 Mata bashinze ihuriro rikomeye ryitwa ngo ni C64 rigamije kurwanya Perezida Tshisek no kumwamaganira kure mu gihe ashaka guhindura itegeko nshinga. Hari uburyo imvuru zikomeje kuba nyinshi muri Kinshasa. Reka nze mbabwireho 5 kuri 5 muri amakuru rwose ntimujye kure. I Rubavu tumaze iminsi ku munsi w'ejo niyo nkuru twagarutseho cyane tubabwira ko aha hantu habereye ibiganiro bikomeye cyane nge nakwita kamarampaka. Ibyo biganiro byibandaga cyane mu by'ukuri ku mushinga ukomeye cyane w'ibijyanye n'ariya mabuye y'agaciro y'umurasirazuba wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko byavuzwe ko intumwa za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziherutse Kinshasa mu minsi nk'itatu ishize ziri kumwe n'intumwa z'Ubusuwisi. Ariko noneho reka turebere hamwe icyo baganirira na M23 baganirira i Rubavu. Ese byaturutse ku kintu iki cyatumye ibiganiro by'izi ntumwa na M23 bibera i Rubavu nyuma yuko
izi ntumwa zari ziturutse i Kinshasa. Muri amakuru ndaje nkwishurire byinshi bitandukanye, mbabwire ko hari icyo Amerika cyangwa se n'Ubusuwisi izi ntumwa z'ibihugu byombi ngo zagaye mu by'ukuri mu kubahiriza amasezerano yasinywe hagati ya M23 ndetse na guverinoma ya Kinshasa, dore ko Amerika ngiri gushyira imbaraga cyane mu by'ukuri mwishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano. Reka tuze tubikomozeho muri aya makuru tubive imuzini muzingo. Turanyarukira i Karere, ituze rigiranyije ryagarutse. AFC M23 irashimwa mu buryo budasanzwe, irashimirwa kurengera abaturage. FARDC yo irashinjwa ibitero bikomeye byagize ingaruka ku baturage. Aya ni amakuru tuje tukagarukaho tukayava imuzi ni muzingo. Hanyuma muri teritwari ya Masisi ahari umutekano muke turarebera hamwe uko byifashe. Irucuru harahavuzwe imirwano turarebera hamwe ahariho. Hanyuma ndarebera hamwe cyangwa se mabwira amakuru kuvugwa mu karere. Ikwirakwizwa ry'intwaro nto rikomeje kuba ikibazo ku mutekano wa karere. Reka aya makuru nayonze nyabavire imuzi ni muzingo muri aka kanya, hanyuma 5 kuri 5. Hanyuma ndababwira ko mu by'ukuri mu Rwanda ya igiye gusubukura ingendo zijya muri Qatar ndetse na United Arab Emirates. Ndaje mbabwiraho 5 ku kandi ndabwira raporo ku buzima mu by'ukuri ngo intego nuko Ebola itagera mu Rwanda. Ihumure rya Minisitiri Nsanzimana ni Minisitiri w'ubuzima, ndaje ndibagezeho 5 kuri 5. Uburundi bwihakanye Ambasaderi Ngoga wagaragaje ivangura rikorerwa abatutsi mu gihugu cy'u Burundi. Reka nzimabwireho. Hanyuma ariko kandi tunyakira mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda, babwire ko Perezida Museveni yahagaritse abayobozi mu nzego z'umutekano bakekwaho ibyaha bikomeye. Ni impinduka zikozwe nyuma gato yuko agize gutya asubiye yongeye kurahirira manda yo kuyobora iki gihugu cya Uganda. Igisirikare cya Congo FARDC kimaze iminsi kimurira icyo nakwita ibikoresho byo hejuru mu kirere, amadrone mu bice bya Kalemi, nyuma yaho ahitwa Kisanga ni M23 yongeye kwashumika. Reka nze mbabwire uburyo ibijyanye n'ikoranabuhanga muri Congo byarushijeho gusubira hasi nyuma y'uko M23 ibakanze. Bari kwimurira rero icyitwa amadrone mu bice bya Kalemi. Aka kanya umubare w'abacanco bari kwisukiranya hariya mu bice bya Kalemi ngo bongere bafashe mu cyo nakwita installation y'ama GCS mu by'ukuri yari yestaye hariya ikisangani akaza gukorwamo na M23. Ndaje mbabwireho muri aya makuru tubive imuzi ni muzingo muri rusange. Turerebera hamwe n'andi makuru ari kuvugwa hakurya y'inyanja ngari. Mbabwire ko yitwa Perezida Putin ndetse na Xi Jinping bongeye guhuza imbaraga. Ese Afrika izabigiramo uruhare? Turaje tubikomozeho. Hategerejwe icyemezo cya Trump ku gahenge k'iminsi 60 hagati ya Iran na Amerika. Iyi nkuru ndaje nayo nyababwireho 5 ku kandi. Icyo mbasaba bavandimwe no gukanda hasi handitse subscribe cyangwa sabone kugira ngo mwiyongere mu muryango mugari w'abadahwema kuyibanira natwe hano kuri Ibako Media TV. Iyo umaze gukanda subscribe ubusabwa gukanda like ku nkuru uri kumva cyangwa se uri gukurikiranira hafi. Wamara gukanda like ugatanga igitekerezo gashyira agatima muri comment ukavuga amazina yawe naho uherereye tukajya tugusuhuza. Ariko ikindi wakora ni ugusharinga aho hasi ku gaheto ugasangiza abandi amakuru. Ibi byose ariko ukabikora mu gihe nawe bwe wumva wanogewe no mu rwego rwo kuduteza imbere no gutuma twaguka dutera intambwe mu buryo bwihuse cyane. Ikindi nakubwira rwose nuko ufite business ushaka kwamamaza, ubona abantu bacu rwose hari icyo ushaka kubamenyesha ko ukora, nimero 0788832107 ni nimero yacu ya WhatsApp watwandikira cyangwa se ukaduhamagara wifuza kumenyekanisha ibikorwa byawe. Ariko nabifuza gutanga ibitekerezo inbox no kubana natwe muri group ya WhatsApp, iyo nimero niyo batwandikira cyangwa se batuvugishaho. Wifuza gutanga nk'ubusesenguzi, hari abakambwe rwose babazi byinshi, rwose tubahaye ikaze kuri iyo nimero mwatuvugisha. Reka mpere igoma ku mpinduka zakozwe nabo ku ruhande rwa M23. Impinduka zihutirwa cyane rwose ngira ngo duhite duheraho mbabwire uko byagenze cyangwa se uko byakozwe. AFC M23 mu mujyi wa Goma iratunguranye yirukana umwe mu bayobozi. Profeseri Muganda wari umuyobozi mukuru wa kaminuza ya Goma yirukanwe. Yitwa Profeseri Muhindo Muganda wari umuyobozi mukuru wa kaminuza ya Goma Ingamba. Yirukanwe na AFC M23. Iri huriro rimushinja kutubahiriza inshingano ze
ndetse no kutisobanura ku bibazo by'imiyoborere n'imicungire y'umutungo byagaragajwe n'ingenzura riherutse gukorwa. Mwibaruwa umuhuzabikorwa wungirije wa M23 Professor Freddy Kaniki yandikiye Muganda ku 28 yamenyesheje ko yamaze kuvanwa ku nshingano zo kuyobora iriya kaminuza. Ni M23 yavuze ko yafashe icyo cyemezo hashingiwe ku mategeko agenga amashuri makuru na za kaminuza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse no kuba Muganda yaramaze igihe kirekire ataboneka aho akorera atabifitiye uburenganzira. Ni M23 kandi ivuga ko nubwo yari yatumijwe inshuro zitandukanye ngo atange ibisobanuro ku byashinjwaga, atigeze yitaba cyangwa ngo asobanure ibibazo cyangwa ibyavuzwe mu igenzura ryakozwe ku mikorere ya kaminuza yarayoboye. Muri iyo baruwa M23 yabwiye uwari umuyobozi wa Goma ati mwakuwe ku mirimo yanyu guhera ku munsi mwakurikiyeho guhera ku munsi mwakiriyeho irimenyesha. Nubwo ngo ni tariki 28 nibwo yoherejwe, n'umusibejo hashize nibwo uyu muyobozi Muganda yoherejwe yibaruwa, hanyuma ariko bikavugwa ko kuri uwo munsi aribwo yarategetswe kuba yumva ko atagomba kuba akiri kuri izi nshingano. Iki cyemezo kije nyuma y'amezi menshi hari amakuru avuga ko Professor Muganda tikigaragara mu bikorwa bya buri munsi bya kaminuza ya Goma. Mu ntangiriro za Gashyantare uyu mwaka amakuru yatangajwe n'ibitangazamakuru by'Igoma yavugaga ko uriya muyobozi adaheruka kugaragara mu ruhame kubera impamvu z'umutekano. Ibintu byari byateye impungenge bamwe mu banyeshuri n'abarimu. Professor Muganda yaramaze imyaka myinshi ayobora Goma, imwe muri kaminuza zikomeye cyane mu mujyi wa Goma. Mu mwaka wa 2025 yanahawe igihembo cy'ishimwe ku ruhare yagize mu guteza imbere uburezi n'ubushakashatsi muri kiriya gice. Kugeza ubu Muganda cyangwa ubuyobozi bwa kaminuza ya Goma ntiburatangaza cyangwa se ntiburagira icyo butangaza ku guhagarikwa ku nshingano cyangwa se kuri uko kwirukanwa mu nshingano. Hanyuma turebere hamwe n'andi makuru agezweho aka kanya. Ndagira ngo mbabwize neza cyangwa se mbabwize ukuri ko mu burasirazuba bwa Kongo hari amakuru menshi akomeye cyane ngira ngo twibandeho. Reka tunyarukire mu bice bya Rubaya turebera hamwe uko situation imeze aka kanya. Nta sasu uri kuvugira mu nkengero za Rubaya, dore ko kuva ku munsi wo kuwa 4 tariki 28 umutekano wakomeje kuba mwiza muri aka gace ko muri teritwari ya Masisi gakungaye cyane ku mabuye y'agaciro, nyuma y'imirwano yabaye hagati y'abarwanyi ba M23 ndetse na coalition igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse na Wazalendo, bigasirwa M23 inafashe uduce dutandukanye turimo Runigi, turimo Kasenyi, Kanyaru iri mu nkengero za Rubaya, Nyakigano ndetse na Katobotobo twafashwe na M23. Aka kanya bikavuga ko Wazalendo baracyafite ubuyobozi bwa Katoyi, ariko bari gushinjanya na FARDC icyaha gikomeye cyane, ngo kubera gusa ngo kuba M23 yarafashe biriya bice bo bakaba bari Katoyi, ngo kandi ngo Wazalendo bari bizeye ko FARDC iza gutanga imisada iva Katoyi ka advancinga ku bice byafashwe na M23, bikaba byashoboraga gutuma M23 isubira inyuma. Aka kanya ngo umwiryane ni wose hagati ya Wazalendo na FARDC bari Katoyi. Rero mu gihe FARDC yakomeje kurebera gusa ngo ntangabo yohereje muri ibyo bice kugira ngo ifashe urubyiruko rwa Wazalendo ngo rw'abakorera bushake bakunda igihugu mu gukomeza kurinda no kugenzura ibyo bice M23 yabambuye twababwiye haruguru. Muri uru rugamba barwanye na M23, abakorana rwa coalition barabeshya ko ngo bahanganye n'ingabo z'u Rwanda ngo ndetse n'Ubufaransa, ari nabyo byatumye ngo rubabera ingwara abahizi, bigatuma batatirimura M23 ngo bayinjirane mu mujyi wa Rubaya. Naho byo bahoze babitangaza bavuga ko amabuye ya Rubaya rwose ngo Ubufaransa buyafiteho inyungu ikomeye cyane, bikavuga ko rwose ari mu by'ukuri mu mabuye afasha ubukungu bw'Ubufaransa, ngo akaba ari nayo mpamvu rero icyo gihugu ngo cyari cyarohereje ingabo muri biriya bice, ngo rwose ngo ari n'ingabo z'Ubufaransa ngo zarwanye hariya mu bice byegera Rubaya. Ibi ni ibiri gutangazwa nabo ku ruhande rwa coalition, ariko na makuru nabo batangaza ubwabo batayatangiye gihamya, dore ko mu ngabo bavuga ko barwanye nazo ngo uretse z'u Rwanda iz'Ubufaransa ngo harimo n'ingabo za Kenya. Ibi ni ibyo batangaza. Ariko nyuma ya Rubaya mu bice bya Kibabi Centre ndetse na Kinigi, umuyobozi wa teritwari ya Masisi witwa Emmanuel Ndizeye Rutebuka yakomeje urugendo rwe rwo gusura abaturage, ndetse ku munsi w'ejo yari mu gace ka Bupolo ni mu bwami bwa Mufunyi Kibabi, yaragamije kuganiriza abaturage ku bibazo by'umutekano
kumwe bw'abaturage ndetse n'imikoranire n'inzego z'umutekano za AFC M23 mu biganiro byamaze amasaha arenga 5 hagati y'ubuyobozi n'abaturage. Ubuyobozi bwa teritwari ya Masisi rero ngo bwongeye gushimangira ubushake bwo gukomeza kurinda mu by'ukuri ituze n'umutekano by'abasivile muri ako gace ka Kivu ya ruguru. Abaturage ba Bupolo banamaganye ibihuha bikwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga bivuga ko wazarendo bari hafi yo gufata ako gace, bavuga ko umudugudu ugitekanye kandi ko utuje. Uruzinduko rero mu by'ukuri rukaba ari kimwe mu bikorwa byo kuganiriza abaturage bikorwa mu duce dutandukanye twa teritwari ya Masisi hagamijwe gushimangira ibiganiro n'ubufatanye hagati y'abaturage n'inzego z'umutekano, aho M23 itangaza ko rwose nta gice cyo muri teritwari ya Masisi koalisiyo yambuwe izongera na gato kwigira yisubiza, nubwo ariyo ntego nyamukuru bafite. Ni Rubaya ikomeje kuba title mu bitangazamakuru bitandukanye byo mu karere, ya ibyandika ndetse n'ibitangazamakuru bikumvikana ko Rubaya ari hamwe mu hantu Kinshasa ishaka gusubirana mu bugenzuzi kugira ngo ibashe kugabira leta zunze ubumwe za Amerika ibi birombe, ndetse ngo Amerika nayo ihe Kongo ingurane y'umutekano. Mu bijyanye rero n'uburasirazuba bwa Kongo birumvikana bukomeje kuba indiri y'intambara hagati ya leta ya Kinshasa n'umutwe wa M23. Izina rimwe rikomeje kuvugisha amahanga menshi kurusha ahandi ni Rubaya. Na gace k'ibirombe bya Koruta kari muri Kivu ya ruguru muri teritwari ya Masisi kahindutse ihuriro ry'inyungu za Amerika, Kongo, AFC M23, Akarere, Uburayi ndetse n'Ubushinwa mu rugamba rw'umutungo kamere wifuzwa cyane ku isi. Raporo zitandukanye zirimo iza Reuters zagaragaje ko leta ya Kongo yashyize Rubaya ku rutonde rw'imitungo y'agaciro yifuza gushyira mu masezerano y'ubufatanye na Amerika mu rwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Icyakora icyo kirombe kiri mu maboko y'abarwanyi ba AFC 23 kuva mu mwaka wa 2024. Rubaya ni ikintu gikomeye cyane ku isi. Ndagira ngo mbabwire muri ubu buryo n'impamvu nyamukuru leta zunze ubumwe za Amerika yagize gutya igashyira imbaraga kuri uyu mujyi wa Rubaya ugenzurwa na M23. Uribaza se Rubaya ni iki ku isi ubundi? Rubaya ni kimwe mu birombe bikize cyane kuri Koruta ku isi ya rurema, kuko Rubaya nibuye mu by'ukuri ana ahantu habarizwa. Ubundi uvuze Rubaya jya wumva ibuye, ndetse n'umva ibuye wumve Koruta. Rubaya ni hamwe mu hantu hava Koruta nyinshi ku isi 20 ngira ngo ndaje ndababwira igeranywa rikorwa. Koruta ni ibuye rivamo tantalum, icyuma cy'agaciro gakomeye gakoreshwa cyane cyangwa se gikoreshwa cyane mu gukora telefone zigezweho, mudasobwa, drone, misile, ibikoresho by'ubwenge bw'ubukorano buzwi nka AI, ibice by'indege, ibikoresho bya gisirikare ndetse n'ibindi bitandukanye. Utwuma twifashishwa mu ikoranabuhanga rihambaye twose dukorwa muri ribuye rya Koruta rituruka cyane mu burasirazuba bwa Kongo muri teritwari ya Masisi mu gace ka Rubaya. Kabaye mu by'ukuri kabaye ikibazo cyane. Raporo zitandukanye zigaragaza ko Rubaya yonyine itanga hafi 15% bya Koruta ikoreshwa hirya no hino ku isi. Hari naho bavuga ko ifite toni ibihumbi byinshi bya Koruta irimo tantalum irimo hagati ya 20% na 40%, ibintu bituma ibimwe mu mishinga y'ubucukuzi ifite agaciro gakomeye cyane ku rwego mpuzamahanga. Uribaza kuki se Amerika yifuza Rubaya cyane? Mu myaka irenga 15 ishize Ubushinwa bwigaruriye igice kinini cy'ishoramari mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Kongo, cyane cyane cobalt, lithium ndetse na Koruta. Amerika ibona ko ibi bishobora kwitera ikibazo gikomeye ku rwego rw'ikoranabuhanga n'igisirikare mu myaka iri imbere. Noneho uribaza se intambara y'ubukungu hagati ya Amerika n'Ubushinwa ryabifite ahihurira n'iki kibazo cya Rubaya, cyangwa se bihurira he? Nuko ngo Washington ubu iri gushyira imbaraga mu cyo yise critical mineral security, bivuze gushaka uburyo bwo kubona amabuye y'agaciro y'ingenzi idashingira cyane ku Bushinwa. Rubaya rero ni kimwe mu bice Amerika ibona nk'iby'ingenzi kugira ngo yubake inganda zayo zitwa ngo ni semiconductors, irinde ikibazo cyo kubura tantalum ndetse ihangane na Beijing mu rugamba rw'ikoranabuhanga. Reuters yatangaje ko rwose ibigo by'abanyamerika byatangiye kugaragaza inyungu zikomeye muri Rubaya ndetse no mu yindi mishinga y'ubucukuzi
bw'amabuye y'agaciro muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Noneho wumve ko Rubaya iri hagati y'intambara ya M23 na Kinshasa ariko mu buryo bumwe, muri ubu buryo. Kuko ngo ikindi gituma Rubaya iba ikibazo gikomeye nuko igenzurwa na M23 kuva mu mwaka wa 2024. Kinshasa hamwe n'imiryango mpuzamahanga itavuga rumwe na M23 ivuga ko umutungo uva muri Rubaya uri mu nkingi zikomeye cyangwa se za mwamba zituma uwo mutwe ubona amafaranga atuma ukomeza gutera imbere. Ibi bituma Kinshasa ibona Rubaya nk'isoko rikomeye ry'imbaraga za M23 cyangwa se nk'isoko ikomeye y'imbaraga za M23. Ku rundi ruhande, Amerika ibona ko ikibazo cy'umutekano muri ako gace gifitanye isano n'inyungu z'ubukungu, mu gihe M23 yo ibona ko kugenzura Rubaya biyihesha ijambo rikomeye mu biganiro bya politike. Kinshasa iri gukoresha Rubaya mu rwego rwo gukurura inyungu za Amerika mu kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Rero mu by'ukuri iyo Kongo iha amahirwe abashoramari b'Abanyamerika ku birombe bikomeye nka Rubaya, Washington irushaho kugira inyungu mu mutekano wa Kongo. Ibi bishobora gutuma mu by'ukuri Kongo ibona inkunga mu bya Dipolomasi, ubutasi cyangwa se ubundi bufasha butandukanye. Hari niyo mpamvu bamwe babona Rubaya nk'ikarita ikomeye Kinshasa iri gukoresha mu gushaka ubufasha bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aka kanya nyuma yuko Kinshasa ihigisha rihindu uyu mujyi wa Rubaya cyangwa se aka gace ka Rubaya, ndetse ikaba igafata nk'akazabingurane hagati yabo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu by'ukuri nk'ingurane y'umutekano. Uri wose M23 ihagenzura ihagaze he? M23 yagaragaje ko Kinshasa idakwiye kugurisha cyangwa gutanga umutungo itagenzura. Icyo ni icyambere. Uyu mutwe kandi uvuga ko intego yawo atari amabuye y'agaciro gusa, ahubwo ko ugamije gukemura ibibazo uvuga ko bimaze igihe ari uruhuri mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Iyo usesenguye neza uko ibintu bihagaze ubu ngubu, ubona ko mu mboni za M23 kuba Kinshasa iri gushaka gukorana na Amerika kuri Rubaya bishobora kuba uburyo bwo gushaka ubufasha bwa Washington kugira ngo isubirane ako gace mu buryo bwa gisirikare cyangwa se bwa diplomasi. Noneho reka mbabwire uburyo Rubaya yahindutse intambara y'isi. Uyu munsi Rubaya ntikiri mu by'ukuri ikibazo cya Kongo gusa, kuko yahindutse ihuriro ry'inyungu z'ibihugu bikomeye ku isi. Ikarita ya M23 ku meza y'ibiganiro, intwaro ya diplomasi ya Kinshasa ndetse n'umutungo w'ingenzi ku ikoranabuhanga ry'ejo hazaza. Mu gihe ibiganiro bya politiki bikomeje, Rubaya ishobora kuzaba kimwe mu bizagena uko uburasirazuba bwa Kongo uzaba umeze mu myaka iri imbere, haba mu rwego rw'umutekano, politiki cyangwa se ubukungu. Ndagira ngo rero kuri ingingo namwe mutanga ibitekerezo mumbwire, ese murabona M23 igenzura Rubaya iri kubyitwara mite? Ese Kinshasa yambuye Rubaya iri kubyitwara mite? Bijyanye n'iki isabwa gukora? Aka kanya bari kwa divansinga ubutitsa baturutse mu bice bitandukanye, barashaka gufata umujyi wa Rubaya. M23 yakaniye yabayibamba iri kurinda umujyi wa Rubaya mu by'ukuri nk'irinda ubuzima. Bimeze bite? Dukomeje gukurikirana uko bizagenda bigenda, nubana natwe hano kuri Ibako Media TV uzagenda usobanukirwa akantu ku kandi. Munyemerere twiyerekereze cyangwa se turebera hamwe ibikubiye muri aya makuru gatanu ku kandi. Birumvikana ko mwabimenye ko habayeho ibiganiro hagati y'intumwa za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, intumwa za Leta ya Kinshasa ndetse mu by'ukuri n'intumwa za M23 n'intumwa z'Ubusuwisi, nyuma y'uko bimenyekanye ko hari ibiganiro byabereye mu by'ukuri hariya mu mujyi wa Rubavu, mu mujyi wa Gisenyi. Ibiganiro byareberaga hamwe iyubahirizwa ry'amasezerano ya Doha, ariko kandi yahariya Montreux mu Busuwisi. Ariko kandi nyuma y'uko intumwa za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Ubusuwisi zerutse kugira uruzinduko muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, mbere y'uko berekeza igisenyi ngo baganire n'abayobozi ba M23, bari babanje i Kinshasa. Izi ntumwa rero ngo zasanze ubutegetsi bw'iki gihugu butarubahirije ngo hatarubahirijwe imyanzuro yafatiwe mu biganiro by'amahoro. Muri Mata 2023 nibwo intumwa za M23 n'iza Leta ya Kinshasa zahuriye mu biganiro by'amahoro mu mujyi wa Montreux mu Busuwisi, zemeranya ko zigomba kubahiriza agahenge kandi zikarekura imfungwa 477 mu gihe kitarenze iminsi 10. Tariki 26 Gicurasi, intumwa za Amerika n'Ubusuwisi zageze Kinshasa ziganira n'abahagarariye Leta ya Kongo mu biganiro by'i Montreux, zibaza niba hari imfungwa za M23 zarekuwe cyangwa niba ibitero byarahagaze. Igisubizo kirabura.
nyuma y'umunsi umwe byatangajwe ko leta ya Kongo yafunguye abantu 37 yashinje gukorana na AFC M23. Abo barimo 22 bari bararangije ibihano bakatiwe, gusa aho baherereye ubu ntiharamenyekana. Imyanzuro ya Montro ivuga ko leta ya Kongo yagombaga gufungura abantu 311 ishinja gukorana na AFC M23. Iri huriro naryo rikarekura 166 bo ku ruhande rwa leta. AFC M23 ivuga ko na mbere y'ibiganiro bya Montro yari isanzwe irekura abo ku ruhande rwa leta barimo abasirikare, abapolisi n'abo miryango yabo. Intumwa za Amerika n'Ubusuwisi zagombaga gukomeza urugendo zerekeza Goma, ariko kubera umurwayi wa Ebola wahagaragaye zifata icyemezo cyo guhurira na AFC M23 mu mujyi wa Rubavu, Igisenyi ku ruhande rw'u Rwanda, ni mu burengerazuba bw'u Rwanda. Santere ya Rubaya iri mu byo abanyamerika bashyizeho cyangwa se bashinzeho hagati, cyane ko iki gice gikungahaye ku mabuye y'agaciro ya koruta kiri mu masezerano y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro Amerika yagiranye na Kongo mu Koza umwaka ushize. AFC M23 n'igenzura Rubaya kuva muri Gicurasi 2024. Iri huriro ryagaragaje ko niba abanyamerika bashaka kugenzura iki gice ryiteguye kubiganiraho na Amerika kuko leta ya Kongo itakigenzura. Ubwo rero leta ya Kongo ishaka Rubaya yifashishije inzira zose zishoboka, zaba za Dipolomasi cyangwa imbaraga za gisirikare. Kuva mu cyumweru gishize ingabo zayo zagabye ibitero bikomeye mu bice bihana imbibi na Rubaya kugira ngo bafate iyi Rubaya, ariko byarananiranye. N'amaginga rero baracyagerageza kudondaho ngo barebe ko bakwisubiza Rubaya, ubundi bakayibwabira leta zunze ubumwe za Amerika banayigenzura cyangwa se babyemerewe. Hanyuma ndi kugenda mbabwira amakuru. Hanyuma reka twerekeze noneho mu bice bitandukanye aho umutekano ukomeje kugenda usa naho navuga ko ugaruka. Reka tugaruke ahitwa Irucuru mbabwire uko ibintu byagenze. Havuzwe imirwano muri teritwari ya Rucuru, ni muri no Kivu updating. Irucuru mu gace kitwa ngo ni Rusuri kari muri hagati ya Mirangi ndetse na Cyagala, ni muri groupement ya Mutanda muri teritwari ya Rucuru. Habereye imirwano ikomeye hagati y'abarwanyi ba M23 nabo muri Wazalendo ku gicamunsi cyo ku munsi w'ejo. Nkuko amakuru atugeraho abivuga, imirwano yatangiye hagana amasaha ya saa 7 z'amanywa nyuma y'uko abarwanyi ba Wazalendo ngo bari binjiye muri uwo mudugudu. Bivugwa ko rero bagabye igitero ku birindiro bya AFC M23 nyuma yo gukora ambushi cyangwa se igico cyari kigambiriwe. Humvikanye urusaku rw'imbunda ziremereye n'izoroheje mu gihe cy'amasaha menshi, ibintu byatumye abaturage benshi bahungira Icyagala, Imirangi ndetse na bamwe bajya mu mashyamba ari hafi aho. Hari umubare wa civile bahitanywe ariko ntiwamenyekanye, hari n'abakomeretse. Gusa bivugwa ko amazu menshi yatwitswe kandi agasenywa n'abarwanyi ba Wazalendo mu mutwe wa CMCFAPC. Birakomeye cyane kuva amasaha ya saa 7 z'amanywa ku munsi w'ejo. Imirwano hagati ya M23 ndetse na CMC y'Abazalendo yakomeje kubera Irusuri. Intambara yatangiriye hafi y'agasoko gato kari aho ngaho ka Rusuri. Wazalendo nibo batangije igitero bagaba igitero ku basirikare ba M23 hafi y'umudugudu. Abaturage bose bahunze berekeza impande zitandukanye. Kugeza ubu biracyari ibintu bigoye cyane. Ibi byatangajwe n'umwe mu batuye aho hantu wanze ko amazina yatangazwa ku mpamvu z'umutekano we bwite. Iyo mirwano yamaze amasaha menshi yageje mu masaha y'umugoroba. Umuhanda uhuza Rusuri, Cyagala na Mirangi wahise uhagarara kuko mu by'ukuri ngo kubera umutekano uyu muhanda ntabwo uri gukoreshwa. Abazalendo ba CMC bagaragaye mu majyaruguru y'umudugudu wa Rusuri, mu gihe aba AFC M23 bo bari mu bindi bice bya Rusuri. Andi makuru aturuka muri ako gace aravuga ko ibintu bikiri mu rujijo, buri ruhande ruragerageza gusubiza inyuma urundi, ariko byakomeje kugenda bigorana cyane. Reka twibutse ko iyi midugudu yose iri mu gace kamwe ikaba imaze amezi menshi hanganye n'umutekano muke ukomeje kugira ingaruka zikomeye ku mibereho y'abaturage cyane cyane bo muri iki gice cya sheferi ya Bwito, ni muri Rucuru akaba ari muri no Kivu. Imasisi abasivile babiri nibo bishwe, abandi benshi barakomereka mu bitero byagabwe inyabyondo. Biravuga ko nibura abasivile babiri bishwe naho abandi batatu barakomereka mu bitero byagabwe icyarimwe ku munsi w'ejo bundi. Kuwa gatatu twabwiye ko hari ibitero coalition yagabye kurindiro bya M23 inyabyondo. Bimaze kumenyekana ko rero abagera kuri babiri ari bo bahasize ubuzima mu duce twa Kinyumba, Burubi, Ruhoke ndetse na Birere.
duherereye hafi ya Nyabyondo, agace kari hagati y'amatsinda ya Oso ya Banyugu mu gace ka Oso Banyugu ndetse na Bafuna muri teritwari ya Masisi ni muri Nokivu. Amakuru rero atugeraho ava muri ako gace aravuga ko imirwano yahuje abarwanyi ba Wazalendo ndetse nabo mutwe wa APCLS wa Janvier Karayiri ndetse n'abarwanyi ba M23. Ni imirwano yabaye kuva kuwa gatatu ndetse no kuwa kane. Ni imirwano yatumye abantu benshi bahunga, abana babiri bicwa n'amasasu ndetse abandi bantu benshi barakomereka. Abakomeretse batatu bari kuvurirwa mu kigo nderabuzima cyo muri ako gace nk'uko aya makuru akomeza bivuga. Nubwo ibitero byabaye kuri uwo munsi, uduce twagabweho ibitero na Wazalendo dukomeje kugenzurwa n'abarwanyi ba M23, bivuga ko rwose ntago bigeze babatirimura, bashoboye gusubiza inyuma abo bari bahanganye. Ibitero byateje ubwoba n'impungenge mu baturage bo muri ako gace ka Nyabyondo, harimo nabo mu mujyi wa Nyabyondo nyizira n'ibindi bice nyine bizengurutse Nyabyondo, mbere ko ibintu bitangira gusubira mu buryo buhoro buhoro. Ku munsi w'ejo ibikorwa by'ubukungu n'imibereho byari byasubukuye nk'ibisanzwe muri ako gace, ariko impungenge z'umutekano zo ziracyari zose. Imihanda inyurwamo n'ibicuruzwa by'ubuhinzi nayo yongeye gukora, cyane cyane umuhanda wa Nyabyondo Kashebere. Ndetse kuva mu ntangiriro za Gicurasi uyu mwaka, imidugudu myinshi yo muri teritwari ya Masisi yakomeje guhura n'ubwiyongere bw'imibereho mibi y'abaturage ndetse n'imirwano iteye ubwoba byagiye bivugwa muri izi axe. N'aka kanya rero birakomeje. Hanyuma muri Warikare naho haravuga ituze ryagarutse muri Mpeti ndetse na Minjenje nyuma y'ubwoba bwatewe n'ikorwa ry'abarwanyi ba Wazalendo cyangwa se deployment y'abarwanyi ba Wazalendo bagiye bava ahitwa Iluola. Ndetse mu gitondo cyo ku munsi w'ejo kuwa gatanu tariki 29 havuzwe ituze rwose ryagarutse mu mudugudu wa Mpeti na Minjenje ni muri lokalite ya Banakindi muri groupement ya Kisimba muri teritwari ya Warikare ni muri Nokivu. Nyuma y'uko masaha y'ijoro yo kuwa kane rishyira kuwa gatanu hari havuzwe amakuru y'uko habaye deployment ikomeye cyane. Amakuru aturuka ku bayobozi b'inzego z'ibanze aravuga ko ubwoba bwatewe n'uko hari abarwanyi ba Wazalendo cyangwa se inyeshyamba za Wazalendo zideployingaga ziva mu mudugudu wa Luola ufatwa nk'ahantu h'ingenzi cyane mu rwego rw'umutekano ruzengurutse agace ka Pinga. Aya makuru kandi avuga ko Abazalendo bavuye muri ibyo birindiro nyuma y'ibitero bya drone bivuga ko ngo byakozwe ngo n'abarwanyi ba M23. Izo drone ngo zaturutse ahitwa Ihura baherutse kwigarurira mu minsi yashize zigamije kurasa ibirindiro by'ingabo za leta n'abafatanyije babo muri Wazalendo muri ako gace ka Warikare. Ndetse abaturage benshi bo muri Mpeti na Minjenje batinye ko inyeshyamba zishobora kubagabaho ibitero, bahungiye mu bice bya Pinga mu kavuyo n'ubwoba bwinshi. Hanyuma umunyamabanga nshingwabikorwa wa groupement ya Kisimba yavuze ko ibintu byongeye gutuza ku munsi w'ejo amasaha y'igitondo nyuma y'uko abarwanyi ba Wazalendo bari bongeye koherezwa Iluola. Mu gitondo cyo ku munsi wa gatanu ibikorwa by'ubukungu n'imibereho byari byatangiye gusubira buhoro buhoro mu buryo muri iyo midugudu yombi, nubwo abaturage bagifite ubwoba bwo kongera kubona umutekano uhungabana. Iyi mpuruza nshya yongeye kugaragaza ko umutekano muri ako karere utifashe neza by'umwihariko muri Warikare, ndetse kuko nagace gakunze kwibasirwa cyane n'imirwano hagati y'abarwanyi ba M23 ndetse n'ingabo za leta n'inyeshyamba za Wazalendo bafatanya. Nyuma y'umwaka urenga agace ka LE30 kari mu maboko y'abarwanyi ba M23 ahari muri teritwari ya Warikare. Aka gace biravugwa ko rwose M23 yagashyizeho umuyobozi mukuru mushya hagati nyuma y'impaka no kutavuga rumwe, ariko ku munsi wo kwa gatatu tariki 27 M23 yashyizeho umuyobozi mushya w'agace ka LE30 kari muri groupement ya Ikobo muri Warikare muri Kivu y'Amajyaruguru. Nyuma y'igihe kirenga umwaka aka gace kari mu maboko y'abarwanyi ba M23. Uyu muhango wabereye Ikateku n'umurwa mukuru w'aka gace nkuko amakuru aturukaho abivuga. Ni igikorwa kiri mu mugambi wa AFC/M23 gukomeza gushimangira ubuyobozi bwayo bwigenga mu duce igenzura. Umuyobozi mushya washyizweho wa LE30 ni Muhindo Mushiwanja yasimbuye Karinda Theoneste wishwe n'abarwanyi ba Wazalendo nyuma y'amasaha 48 gusa agizwe umukuru w'ako gace. Mu minsi yashize twabigarutseho amakuru yemejwe n'umwami wa groupement ya Ikobo yitwa Makasi Likanga uri mu rugendo hanze y'aka gace. Yamaganye uburyo uyu muyobozi mushya yishwe cyangwa yamaganye uburyo uyu muyobozi mushya ngo yashyizweho, aho bavuga ko
buryo bwarenze ku mategeko n'imigenzo gakondo ikoreshwa mu gushyiraho ubuyobozi n'abayobozi imidugudu n'utundi duce muri rusange. Ariko M23 yashyizeho umuyobozi w'aka gace ka Ilemya nyuma yuko wari washyizweho mu minsi yashize yahise yicwa na wazalendo mu gihe kitarenze amasaha 48 ahawe izo nshingano. Hanyuma ikindi twagarukaho muri aya makuru, aka kanya igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nge navuga ko mu by'ukuri byagishoboye cyane. Mu by'ukuri ku munsi w'ejo ndi twabwiye uburyo ahitwa Kisangani hashumitswe drone bivugwa ko ari za M23 zatwitse bikomeye ubwirinzi bw'ikibuga cy'indege cya Kisangani. None biravuga ko FARDC yanze kubura byose nk'ingatimenye ifata zimwe muri drone mu by'ukuri zari hariya Kisangani, ndetse ifata n'abacanshuro ibamanura ahitwa Karemi ngo bajye kongera kwesitara icyo nakwita ngo ni GCS, cyangwa se nkuko nahoze mbona bimbwira GCS ni ground control station. Birumvikana ko ni impinduka zije mu buryo bukomeye mu micungire y'indege zitagira abapilote zizwi nka drone zikoreshwa n'ingabo za leta ya Congo FARDC nyuma yuko izi ground control station ya Kinshasa yangiritse bikomeye. Ibi byatumye umujyi wa Karemi uhabwa inshingano nshya zo kuba icyicaro gikuru cy'agateganyo cya GCS mu gihe hakomeje imirimo yo gusana no kongera gukora izi GCS ya Kisangani. GCS ariyo ground control station. Amakuru aturuka mu nzego z'umutekano aravuga ko kuva mu minsi 3 ishize itsinda ry'abatekinisiye n'abapilote b'abanyamwuga barimo n'abacanshuro b'inzobere mu gutwara drone z'intambara aba ngo bimiriwe muri Karemi kugira ngo bakomeze ibikorwa byo kugenzura no kuyobora drone za FARDC. Iki cyicaro gishya cya GCS muri Karemi cyahindutse ihuriro rikuru rigenzura ibikorwa byo kugenzura ikirere ndetse n'ikorwa ry'ibikorwa bya gisirikare mu rwego rwo gukomeza ibikorwa by'intambara mu bice bitandukanye by'igihugu cyane cyane muri Asirazuba. Amakuru kandi yemeza ko igice kimwe cy'abafite ubunararibonye mu kuyobora drone cyane cyane abacanshuro gikomeje gukorera ku kibuga cy'indege cya Bujumbura mu Burundi mu gihe abandi bakorera muri Karemi. Uru rwego rw'imikoranire rugaragaza uburyo FARDC iri kugerageza kugabanya ingaruka z'isenyuka ry'icyicaro cya Kisangani no gukomeza ibikorwa byayo nta nkomyi. Hanyuma indi nkuru twagarukaho reka mbabwire ari guturuka mu bice bindi bya Karemi Karehe murambabarira muri teritwari ya Karehe aha ni muri no Kivu naho hamaze iminsi havugwa intambara hagati ya M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse na wazalendo by'umwihariko ahitwa Tushunguti. Aka ni agace k'ingenzi cyane ko muri groupement ya Ziraro muri teritwari ya Karehe. Iyi Tushunguti ifatwa nk'umujyi w'ingenzi cyangwa se nka kapitale ya groupement ya Ziraro muri teritwari ya Karehe ni muri Kivu y'Epfo. Abaturage rero ngo batangiye gusubira mu byabo nyuma y'igihe kingana n'ukwezi bari bamaze bahunze imirwano yabaye hagati ya M23 n'ingabo za leta n'abafatanya ibikorwa bazo. Iyi mirwano yabereye muri ako gace no mu turere duce tuhegereye yatumye imiryango ibihumbi ihunga igara mu bice bitandukanye birimo n'uturere twa Walungu na Warikare cyane cyane mu duce twa Biriko, Busurungi ndetse na Lukaraba. Hanyuma nyuma yuko hagaragaye ituze ry'agateganyo mu duce tumwe na tumwe abaturage batangiye kugaruka buhoro mu ngo zabo. Iyi myanzuro rero yo gutaha igaterwa hanini n'impamvu ebyiri zikomeye: kugabanuka kw'imirwano muri utwo duce ndetse n'ubuzima bubi cyane mu nkambi z'agateganyo bari barahungiyemo. Bavuga bati rero mu by'ukuri aho gupfa uyu munsi wapfejo n'ubundi twahungiye ubwayi mu kigunda reka twitahire. Nubwo bamwe batangiye gutaha bavuga ko basanze ibintu byarangiritse bikomeye, harimo imitungo myinshi yasahuwe ndetse n'ibyangijwe byinshi, ibibiga n'ibikoresho by'ibanze bitagihari ndetse n'ibigo nderabuzima byinshi bidakora neza uko bikwiye. Bityo abaturage barasaba leta n'imiryango itanga ubutabazi ko bakwihutira kohereza imfashanyo kugira ngo ubuzima bushobore kongera gusubira mu buryo. Ihuriro Alliance FF Congo 23 rivuga ko mu duce rigenzura harangwa ituze n'umutekano, rikemeza ko intego yaryo ari ukurinda abaturage no kubarinda ihohoterwa. Ubwo rero mu bice nanone bya Bukavu reka naho nyarukire mbabwire ibyo abaturage bari gutangaza. Aha Bukavu ni nka Goma, ubundi Bukavu ni umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyepfo.
ni umujyi ugenzurwa na M23 muri aka kanya rero nyuma yuko hafunzwe imipaka ihuza Kongo n'u Rwanda. Abacuruzi bo mujyi wa Bukavu barataka kubera ingamba zo ku mupaka zashyizweho n'u Rwanda mu rwego rwo gukumira ikwirakwira ry'icyorezo cya Ebola mu karere. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryasabye ibihugu byegeranye na Kongo guhita bifata ingamba zo guhagarika ikwirakwizwa rya virusi ya Ebola yagaragaye mu burasirazuba bwa Kongo hagati muri Gicurasi. U Rwanda rwese rufata ingamba zo gufunga impaka ku munsi w'ejo twabwiraga ko na Uganda yabigenje uko. Hariro baratangaza ko ubwo ndavuga abatuye Bukavu baratangaza ko mu by'ukuri bakomeje kugenda ubuzima bwabo bugenda nabi cyangwa se butikira bitewe n'izimpinduka zabayeho n'imyanzuro yafashwe. Aho umucuruzi umwe mu bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka yitwa Jeanne Chikuru Sifa uvuganye na African News yagize ati iyo bafunze imipaka yose inzara ikwira hose, byaba byiza abayobozi bagize imbabazi zo gufungura umupaka kugira ngo ibicuruzwa byinjire kugira ngo abantu baticwa n'inzara. U Rwanda rwangiye kwinjira mu gihugu abanyamahanga banyuze muri Republika Demokarasi ya Kongo mu kwezi gushize, mu gihe abene gihugu b'u Rwanda basuye iki gihugu bagomba gushyirwa mu kato. Ibyumweru bibiri gusa kuva icyorezo kimenyekanye, ibintu byatangiye kubura ku isoko mu baturanyi. Rero ndavuga bishingikirizaga ku bicuruzwa biva cyangwa se binyura mu Rwanda. Sifa rero aragira ati hano wasangaga hari ibicuruzwa byinshi kugeza ku gisenge. Ati rwose ububiko bwa buri wese rero bwakundaga kugera ku gisenge. Washoboraga kubara imifuka igera kuri 20, byibura imifuka 20 buri muntu. Ariko reba uyu munsi ububiko burimo ubusa kuko umupaka ufunze, nta kintu na kimwe cyinjira hano. Ati ngiyo ingorane dufite uyu munsi. Birumvikana cyane rero n'ingaruka zatangiye kuba nyuma y'ifungwa ry'imipaka ihuza Republika Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, ariko n'ingaruka mu by'ukuri zigamije zaje ariko zitewe n'igikorwa n'umwanzuro wafashwe wo kurinda ubuzima bw'abanyarwanda. Birumvikana. Hanyuma mu yandi makuru ndagira ngo mbabwire ko amakuru ari kuvugwa cyane mu Rwanda ndetse tunarebera hamwe n'andi ari kuvugwa mu karere no hakurya y'inyanja ngari. Nimunyemerere mbabwire ko Minisitiri w'Umutekano w'imbere mu gihugu Dr Vincent Biruta akaba n'umuyobozi w'inama y'abaminisitiri y'ikigo gishinzwe kurwanya ikwirakwizwa ry'intwaro nto n'izoroheje mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba n'akarere k'ibiyaga bigari, ikizwi nka Regional Center on Small Arms cyangwa se RECSA, yayoboye umuhango wo gufungura inama ya 17 y'akanama ngishwanama TAC cyangwa se TS yabereye i Kigali mu Rwanda. Iyi nama yahuje abayobozi bakuru ba polisi, abanyamabanga bahoraho ndetse n'abahagarariye ibihugu bashinzwe ibijyanye n'intwaro nto n'izoroheje mu bihugu binyamuryango bya RECSA. Mu ijambo rye Dr Vincent Biruta yashimangiye ko hakenewe kongerwa imbaraga mu bufatanye bw'akarere hagamijwe guhangana n'ibibazo bikomeye, ikibazo cy'ikwirakwizwa ry'intwaro nto binyuranyije n'amategeko ndetse n'ibibangamira umutekano bigenda bifata indi ntera mu karere. Yagaragaje kandi uruhare rukomeye rwa RECSA mu guteza imbere amahoro n'umutekano, asaba ibihugu binyamuryango kurushaho gushyigikira ibikorwa bya politike, ubufatanye mu bya tekinike ndetse n'ingengo y'imari kugira ngo hakomeze gushyirwa mu bikorwa ingamba zihuriweho zikubiye mu masezerano ya Nairobi. Hanyuma reka mbabwire ko kera kabaye Rwanda ni sosiyete nyarwanda ikora ubwikorezi bwo mu kirere. Rwanda yatangaje ko izasubukura ingendo zijya n'iziva i Dubai muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu n'i Doha muri Katari kuva ku itariki ya 2 Kamena. Ingendo za Rwanda zerekeza i Doha n'i Dubai zasubitswe kuva ku itariki 28 Gashyantare 2026 bw'intambara ya Amerika, Israel na Iran yatangiraga. Itangazo ryashyizwe hanze ku 29 Gicurasi 2026 rigaragaza
ko ingendo zizasubukurwa rero ku ya mbere Kamena 2026 riti tuzirikana uburyo izi nzira ari ingirakamaro ku bakiriya bacu ubwo izi serivisi zizaba zisubukuwe umutekano no kumererwa neza ku bakiriya bacu bizakomeza kwisonga. Raporo z'ingendo zerekana ko sosiyete mpuzamahanga z'indege nyinshi zatangiye gusubukura ingendo z'ijya Doha ni Dubai, nyinshi zikazatangira kujyayo muri Kamena. Rwanda ya mbere gusubika ingendo zijya cyangwa ziva muri aka karere yakoraga ingendo nyinshi mu cyumweru hagati ya Kigali na Dubai ndetse na Doha. Mu 2025 ingano y'ibyatwawe n'indege ya Rwanda ya itwara imizigo hiyongereyeho 2.4% igera kuri toni 6.5 zivuye kuri toni 6 ubundi byari toni 6.257 zivuye kuri toni 6.113 mu mwaka 2024. Umubare w'abasura u Rwanda nawo wazamutseho 9% ugera ku bantu miliyoni 1 ndetse n'abagera ku 490. Hashize iminsi intambara hagati ya Amerika na Iran icishije make nubwo hatabura inshuro nke umwuka uba mubi hagati y'impande zombi. Kujya 28 Gicurasi Amerika na Iran byemeranyije ku gahenge k'iminsi 30 ariko hari hagitegerejwe ko perezida wa Amerika Donald Trump akemeza. Hagati aho ibiganiro bigamije kurangiza intambara burundu byo birakomeje. Muri aya makuru tugiye no kuba tubirebera hamwe muri rusange. Ariko kutariki ya mbere Kamena ingendo rwose za Rwanda ya zizaba zasubukuwe, ingendo ziva i Kigali zijya i Doha ndetse na Abu Dhabi. Yes, hanyuma reka mbabwire ko ambasaderi Ngoga w'u Burundi, reka tunyarukire mu gihugu cy'u Burundi ariko reka tubanze mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda. Mbabwire ko Impinduka perezida Museveni yakoze. Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yahagaritse mu gihe cy'amezi 6 abayobozi batatu bakomeye muri Minisiteri y'Umutekano imbere na Polisi y'igihugu bakekwaho gusaba ruswa. Iki cyemezo cyafashwe ku 23 Gicurasi kimenyeshwa Minisitiri w'Umutekano imbere General Major ariwe Major General Retired Kahinda Otafaya kuri 28 Gicurasi 2026 gifitanye isano n'ibikorwa byo kuvugurura ibikorwa remezo byifashishwa mu bukangurambaga umutekano mu muhanda birimo kamera za CCTV. Museveni yatanze ibwiriza ryo kuvugurura ibi bikorwa remezo ubwo abakomeye barimo Andrew Felix Kawesi wahoze ari umuyobozi wungirije wa polisi n'umudepite Ibrahim Ibiyaga bicirwaga ku mihanda hagati ya 2017 na 2019. Amashusho y'ababikoze ntagaragare. Ikigo Dealan Associates Limited nicyo cyahawe isoko ryo kuvugurura ibi bikorwa remezo nyuma yaho Yiwawe yari yaritsindiye ifatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka wa 2019. Perezida Museveni yagaragaje ko iki kigo cyatangiye imirimo ariko inshuro nyinshi ntikishyurwa kuko cyabwirwaga ko amafaranga adahari. Igihe Minisitiri Otafaya abonye miliyari 31 z'amashiringi zo kukishyura ntiyakigeraho. Hanyuma uyu mukuru w'igihugu yagize ati hari ubwo haburaga amafaranga yo kubishyura. Minisitiri Kahinda Otafaya yakoranye na Minisiteri y'Imari babona miliyari 31 z'amashiringi ariko rwiyemezamirimo w'umunya-Uganda ntiyishyuwe kubera ko abayobozi bo muri Minisiteri y'Umutekano babinyujije kuri Hasani basabaga ruswa. Kubw'iyo mpamvu rero Perezida Museveni yahagaritse umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Umutekano General Retired Joseph Musanyufu, umunyamabanga wa polisi Agre Wunyi n'umuyobozi wungirije wa polisi Felix barya mwitsaki amezi 6 mu gihe ari gukorwaho iperereza. Museveni yategetse ko Barbara Katitsi uhagarariye Dealan Associates ko yakwishyurwa aya mafaranga yose byihuse kandi Hassan Serunjogi ukekwaho kwifashishwa mu gusaba ruswa akagezwa mu butabera mu gihe haboneka ibimenyetso bimushinja cyangwa se bimuhamya. Yes, hanyuma mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi reka naho tunyarukire turebera hamwe ibiri kuvugwayo.
Leta y'u Burundi yihakanye Frederic Gateretse Ngoga wabaye ambasaderi udasanzwe w'iki gihugu, itangaza ko nta mudiplomate utagira igihugu akoreramo. Intandaro y'ibi ni ubutumwa ambasaderi Ngoga yashyize ku rubuga rwa X ku ya 27 Gicurasi avuga ko abatutsi bo mu Burundi bakorerwa ivangura kandi ko leta yabo nibishaka ko iki kibazo gikemuka idakwiye kukirengagiza. Yagize ati ikibabaje mu Burundi ahari ndibeshya, ariko hari ivangura rikorerwa abatutsi. Igihugu kiyobora ayo kwemera uku kuri ni ingenzi niba dushaka gushyira imbere ubutabera, ubwiyunge n'agaciro ka bose. Abadiplomate bo mu Burundi barimo Willy Nyamitwe uhagarariye iki gihugu mu muryango wa Afurika yunze ubumwe ayo, Ethiopia ndetse no mu bindi bihugu bihana imbibi, bamusubije ko ibyo avuga ari ibinyoma kandi kadakwiye gukomeza gutuka Burundi. Mu gihe impaka mu Burundi zari zikomeje ku butumwa bwa Ngoga, Umurundi ukunze kugaragaza cyangwa se ukunze kugaragara shyigikiye ubutegetsi bw'ishyaka CNDD-FDD yanditse agira ati harageze mu by'ukuri ko uyu mututsi ahagurukirwa uko bikwiye kuko ari ukurenga umurongo. Niyo mpamvu navuze ko nta mututsi tuzongera kwemera ngo tumwemerere kuyobora Burundi. Ambasaderi Ngoga yatangaje ko ubutumwa bw'uyu Murundi ari ikimenyetso simusiga cyangwa se ari ikimenyetso simusiga cy'ibibazo yagaragaje, ariko Nyamitwe amusubiza ko uyatigeza w'umunyamuryango w'ishyaka CNDD-FDD. Ngoga asigaye akorera mu ishami rya AU rishinzwe Politike, amahoro n'umutekano. Yatangaje ko ubwo yatangazaga ubutumwa yari yiteguye ko abarundi bamutuka, bityo ko rwose nta cyamutunguye. Ubwo rero ku ya 29 Gicurasi ambasaderi Nyamitwe yatangaje ko Ngoga atigeze aba umudiplomate w'u Burundi, ngo kuko nta wagira iyi nshingano adafite igihugu akoreramo. Ati bwana Fred Ngoga ntiyigeze aba umudiplomate, mbivuze nkomeje muri politike y'u Burundi umuntu ufatwa nk'umudiplomate gusa iyo umuntu afatwa nk'umudiplomate gusa iyo afite aho akorera. Bwana Ngoga ntiyagize iyo stati. Ubu butumwa bwatumye abashyigikiye Ngoga bagarura kopi iteka ryo ku 16 Mata 2014 rya Pierre Nkurunziza wari perezida w'u Burundi rigira umudiplomate, ryagize uyu mudiplomate ambasaderi udasanzwe w'u Burundi. Ngoga yahawe inshingano hamwe n'abandi barundi batanu barimo Bernard Ntahiraja, Rose Ntawe, Salome Ndayisaba, Gaspard Kabura ndetse na Marie Louise Sibazure. Icyo gihe Nyamitwe yari umujyanama mu biro bya perezida mu bijyanye n'itangazamakuru, isakazamakuru ndetse n'itumanaho. Hakurya y'inyanja ngari aka kanya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran byemeranyije kongera igihe cy'agahenge h'iminsi 60, mu gihe impande zombi zikiganira ku zindi ngingo zikomeye zizatuma zigirana amasezerano yo guhagarika intambara burundu. Amakuru atugeraho Reuters yatangaje yavuze ko yahawe n'abantu bizewe, avuga ko impande zombi zemeranyije kukongera agahenge ku wa 4 tariki 28 Gicurasi. Bivugwa kandi ko Iran yemeye ko izarekura amato yose agakomeza gukoresha umuhora wa Hormuz. Bivuze ko muri iki gihe cy'agahenge impande zombi zahagarika kurasana mu gihe zikiganira ku ngingo zikomeye zirimo n'umugambi Amerika ishinja Iran wo gushaka gutunga intwaro za nucleaire. Uretse guhagarika imirwano, iyi minsi y'agahenge ishobora no gukorwamo ibindi bikorwa birimo kuba Iran yategura ibisasu yateze mu muhora wa Hormuz bitarenze iminsi 30. Hanyuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zishobora guhagarika umwanzuro zafashe wo gufunga ibyambu bya Iran, ndetse iki gihugu kikemererwa gukomeza gucuruza petroli yacyo. Nubwo impande zombi zamaze kwemeranya kuri iyi minsi 60 y'agahenge, hategerejwe ijambo rya nyuma rya Perezida Donald Trump wa Amerika kugira ngo gatangazwe. Muri 2026 nibwo Amerika na Iran byemeranyije ku gahenge ka mbere, ni muri Mata
ariko mu minsi ishize nyine impande zombi zatangiye gushinjanya kurenga ku gahenge kubera ibitero iki gihugu cyagabye kuri Irani nayo igasubiza mu buryo bwo kwihorera. Hanyuma mu yandi makuru tugana ku musozo, reka mbabwire ko perezida w'igihugu cy'Uburusiya ariwe perezida w'Uburusiya Vladimir Putin mu cyumweru gishize yongeye kugira uruzinduko rukomeye i Beijing mu Bushinwa, aho yakiriwe na perezida w'Ubushinwa Xi Jinping. Uruzinduko rwakuruye impaka nyinshi ku rwego mpuzamahanga, cyane cyane muri iki gihe isi iri guhinduka mu buryo bwa politike, ubukungu n'umutekano. Ubwo rero mu by'ukuri abasesenguzi bavuga ko urugendo rutagamije gusa gutsura umubano usanzwe hagati y'ibihugu byombi, ahubwo ngo rushobora no kuba ari intambwe nshya mu kubaka ihuriro rikomeye rishobora guhangana n'ibihugu by'uburengerazuba birangajwe imbere na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Impamvu nyamukuru ziri gusunika Putin i Beijing ziri kugaragazwa. Hari kuvugwa gushaka inkunga mu bukungu nyuma y'ibihano bikomeye Uburusiya bwafatiwe kubera intambara yo muri Ukraine. Moscow yakomeje gushaka abafatanyabikorwa bashya mu bucuruzi no mu rwego rw'imari. Ubushinwa bwabonye umwe mu bafatanyabikorwa bakomeye b'Uburusiya mu kugarura petrol, gaze ndetse n'ibindi bicuruzwa. Ubushinwa ngo bwabaye umwe mu bafatanyabikorwa bakomeye b'Uburusiya mu kugura petrol, gaze n'ibindi bicuruzwa. Kuri Putin rero Beijing ngo n'umuyoboro ukomeye wo gukomeza kuzamura ubukungu bw'Uburusiya mu gihe ibihugu byinshi byo mu Burayi byagabanyije ubucuruzi na Moscow. Hanyuma intambara ya Ukraine iri hagati y'ibiganiro. Nubwo Ubushinwa bwakunze kuvuga ko budashyigikiye intambara, bwirinze kwamagana Uburusiya mu buryo bukomeye, Xi Jinping akaba akomeje kwerekana ko ashaka kuba umuhuza hagati ya Kiev na Moscow. Ariko kandi ku rundi ruhande ibihugu by'uburengerazuba bishinja Beijing gufasha Uburusiya mu buryo butaziguye binyuze mu bucuruzi bw'ikoranabuhanga n'ibikoresho bishobora gukoreshwa mu gisirikare. Ubucuti hagati ya Putin na Xi Jinping bukaba bushobora gutanga ubutumwa ko Moscow itigeze iba yonyine nubwo yugarijwe n'ibihano magingaya. Ngaye nguko rero reka mbashimire cyane kuba natwe muri amakuru yo muri iki gitondo cyo kuwa gatandatu tariki 30 Gicurasi 2026 gatanu kuri gatanu hano kuri Ibakwe Media TV. Turakomeza kubana.